Mimi kama MC wa hii area, ile kitu ningekuomba sana Mheshimiwa Rais, tuko na shida ya stima sana, watu wangu wanalia stima kila wakati. Tafadhali Mheshimiwa Rais, na kuomba utuangalie hapo. Uyu ni MC wa wande Ruiri rwarera Felix Nthuki akeria mbere ya Rais William Ruto kere ndunga yake wandini ino ya kiumia kithiru. Ale MC uyu oneketi kuromba Rais wikira antu bake stima akiuga nio thenerete metentame guntu guku. Ararirwe MC uyu yabumirite na kwaraniria na nyomba yetu ya Ndeto gutariria gitumi giake gia kuromba stima. Amwe na kwithirwa ari mutongori wa kaunti arakuga antu bakumuririria kwaga stima enda kaga mutongori wa kwaraniria noe. Indunga ere na maana sana. Nonto indionga era ndombera kwaraniria one on one na President Ruto ndomba kumuromba stima nonto antu bakwa ibethito bachunguri stima mono bambeta ikundine stima bambeta michemenio na yonde stima beja anja kwa stima ofisini kwa stima na ndethirwa ntina muntu kwira mantu ja stima lakini mwathani aringa kiama President arionga yo odine kwa na ndomba kurombera antu bakwa stima. Ni romba ria kithenja kugiria kinyere Rais na akira wira nebo wikira stima guntu guko kenda karibagunika. Arakugendika gitaka mubungo wa Bore mugambire ndikiri kuruta maguru nkuniani na kuthingatira Ndeto eno. Na President wengo na promisere akweja na mbecha kathomba kana milioni kathomba cha stima na ndi ijuhudi Mheshimiwa wetu MP athingatire achikishe stima ira ndarombere antu bakwa baruirwo rera baguciona nontu iu nio thina iruirirwo rera nenya sana thina national government ira iruirirwo rera ukeje kutho kwi gintu kingi antu bakwa baruirwo rera bakwenda stima. Nkuruki Nthuo aruga stima ciekirwa karibake bakagunika nene kibiashara na nkinya kiwiti na mbere na ndi thai tutite kwambiria politiki ni kira yetu na to miambiria rito bakaitano mantu ja Haiti bagaitano mantu ja welding nintu bibionde bikienda stima neu nio njira ira tugatethie nio youth beto bone ngugi nuntu bije thai ngugi Kenya china thina lakini gukurukira stima ikarugura ngugi inyingi sana kinya industry package tota gwaka ito kwenda stima nontu ngugi ira tota kurugura cia vijana bietu kana youth ingugi nyingi sana na ikienda stima so ikyo kona nkirira stima ndaika yonde stima akithirikiria Nthuo arugagetia mawiti na mbere na kumakire thirikari nene kenda tethia mukari wa Ruiri na inderere akariba kwa baruirwo rera ote muntu kandigiria kurombera antu bakwa into kinya ki national government uni nduri nde mutongerio wantu na antu bandurite ndi mubateteri na ndi mubaromberi into na ikyo ntonto baruirwo rera betekanire na uni barampa kanya kakwithirwa ndi MCA so nguge kwera nene ndiri onande ikubarombera into bakundingira kura bateambire ndomba ya akinto gi county government iba mpere nkobia kana crown kya kuromba into ki national government so antu bakwa batetheka na stima bukera mwathani ibwega ibwathurire nchamba itinogwa na kumba kwera president direct bategene metho ko metho itukwenda stima so uni nkaingiro kuromba president into no nturuju no thugani kinya ungi ndinto murume lazima ngare county haja no thugani gutia national so kira nkwenda aki ni antu bakwa gwakisha bagutetheka no ntu mantu imeja iji kuma wandini ya Ruiri rwarera gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Mero TV nyoka mbitaga ki Mutegi.